Debirasaji wambe Tikwebiriguma ebyansi nibinduka abanywani banje namwe tinchiyomba tinchirwana nasi bikwasize Yesu abo murinzi wanje tishonga noreba kabicherirwe tishonga ukazarwa mukerukushaki tishonga orabira mu bugumire bita ibyansi nibinduka Tikwebiriguma manye choryerizoba choribanye cyakare mbwenda mu mitariza yawe mwana hinduraho awe kandi wape migisha yawe ukameshura yawe yamiziga magara remwe bari kutureba kandi yo gun promoter DM Swaga kandi promoter umwumba mano mu Western ndo ndari nastamana mu mwana wanje aho wantanje mu kinto mixing umuntu ku mixinga tujyaha kandi TV ni nyinji Western yona yahwayo abwo mweshongozi witu wamani kandi umweshongozo bakwita Bwemi mugabe umweshongozo wayishongure je shongoro birungi kandi rugira akaza Rwanda keshongora abantu bona bakasima bakajangu ya tujyaha pa yarena kandi niho twakorera izo tinkumanya Jackie twakwakira aba n'abanyamakuru agoguri tubasa ko yanjuro tumanye kujangu utaka enyuma ya n'abaje nyuma ya kamera nubako yanjura bona so kujangu tukucengeje gatandikira amazina MC Masheko kandi Jackie tukeshanga tine manager umwe so deja mu conference yeye batwine kubera ndanaho n'umukimanye Western twanda kujimusa bebare gambira yes amazina nirakana banyeta promotamos ninjana mukimanyo ko mundokwe ni mariyo mu Western ikindire n'inchi kwasaganya na mnyano wanje Muswaga so ni manyango bakamanya bwa Gioni akwa no nabanze ku promotinga Munonga konkatire n'inchi kwasaganya na buri mweshongozi wono wari yo mu Western Uganda ba upcoming n'abantu abeshongwiro kare nka ba Jackie Bwemi so tujya twasaganya mpora na DM Muswaga mnywano wanje bari Munonga nyowe ndibe yazine ZDJ Serebo Ambara the presenter NKORE Media and Ankole Comedy Limited kandi nanye ndifani wa Jackie Bwemi kandi ndio mwaba ryaherizo press conference mukama nakora uzum amazina ganje ne banyeta Kansala Amon 256 owa radio yibarukweta Voice of Councillors FM kandi presenter wa Western Media TV nanye ndiaherizoba omu conference ya Jackie Bwemi sakubantu tuganira mpora abe nyuma ya kamera twineyo DJ Nelson gamba ho DJ Nelson tubantu kurira enye DJ Nelson UBC system kahona mushiga TV CEO okay nabandi Balcon shoots videography yari Munonga kandi from NKORE Media okay blessings Jack hati niwe wasagara niwe kutuyanjurire tukumbanye rero tutandike kukubuza byo mwe kubuze cyarakunde we bari Munonga kandi ugambira higuru ona shena zagamba higo nize kurenza we bari Munonga DM Swaga ahabwa eshaheji nashemerwa Munonga kureba ntwerunda no mbyo gumwanya kandi abari kutureba izina nira kabaranyeta Jackie Bwemi mugabe kandi umweshongozi wanyu otuye nabahereza ombyeshongoro by'edini kandi no kuburira ikigambo cya mukama my purpose ninga ikigenderwa cyanje no kuburira ikigambo cya mukama kurebuka ngo abantu baruhanga mwamanya ubukama bwa ruhanga mu rwo mu bukama ubwo mwiruma mwijahari Yesu nakibakunda ibyeshongoro byanje byona nabigendera hakubura ikigambo cya mukama no kuhumuriza abantu no kuboreka ngo ense yitura umuti yitu turumwakire kake kandi shahayona neturugamo bituna koko nabe yanzurire izina niryo Jackie Bwemi kandi ngenda kusima abantu abinde nabaha abayiteraniraho press conference eji mwe bari Munonga kandi no kwatanisana nanyo umbuhereza bwo kuburenjiri
abo kuba you are not supporting Jackie as Jackie kuya no supporting ngo mu gwa ruhanga ukugenda umisho ahabwo kuba ekeshongore kintu wasa kweshongore ekeshongoro kikeno mwihanga ryo takaza muga ninga kikwata ha muntu ajundwe yoko nubwo kwota mushikiro so mwe bari Munonga kandi nyenda kutara mu gishogu kongera kusima imwe supporters banje ninga mwe nabarukuhagera omirimo yindi ukora umukwereza mukama Nibankunda Munonga kandi urukunde gumo kandi ikindi kubendeze kukira Munonga no kujuna bikirize Yesu Kristo ngo mujuna wanyu so kurabira mu byeshongore ibyo byongere kubahumuriza no kwa leta mukama bitu Nibankunda kandi mwe bari Munonga ukumpagera mwe bari Munonga ukufayo kurikirize byeshongoro byanje mwe bari Munonga nimba nindeba messages zanyu a Facebook a YouTube buri mukutugona gura active tabwanje kuyaho nabwa amana ganyu na nabwa ruhanga witu music industry jimbasize kubashyaho ibyeshongoro byinji Munonga ahabwo kuba nkatandikaho emyaka yenyumaho umwaka gw'2009 nabashyeke shongore cyo kubanza cyo mbetane karungi ki akoyine nija nagurasaho abinja bakumanya nkatwegarukemu so buri mo inizine by the way nabantu bakankubya amazina kurabyo byeshongoro byanje ibyo so umwe nanyetane karungi ki ondiza twegarukemu ondiza tintumoha ondiza Enzamba bitebye byona nabo kohereza mu mugwa mukama kandi ntuyeyo nimpereza kandi tinkabire na hati nimpereza ruhanga okusyo bundi rwo magara gensage so mbasize kuhereza mukamantyo na no mukubura kandi no mukwatanisa nabeshongozi batahi banje na Munonga abo bona bari kugamba izina Yesu abari kuhereza Yesu Kristo bari kwikiriza Yesu Kristo ngo mujuno wabo enjire ituru kubura ntereza yo obutumwa bwitu imwe abantu kugira ngo bahumurize ebizube biryo mu nsomo enakwezi muri kureba narishembereze muri kurabamo uwo mureke kweho amasiko okereba ukashota mbwenu iwo wawe bikahwa kwiyaho ntubahumuriza kugira ngo umanye ngo ruhangarho imbere azone zumukurabamo yone muri kureba ruhanga nabimanya so mbaze kuhereza antiyo ruhanga nagumizamu nimukorera kandi ndukorobere biragiro bye umwaka ogwe 12 nashoza twegarukemu so ahagataho kuneze kushoza twegarukemu 2013 nashoza ohumuro tatina ija hari Yesu kandi ahagataho nazo mukushoma nazo mukutunga maka naza kweyongerayo kandi na no murumo ebintu byabakari so music nabanza nagenda hompora tenagaruka mfield konkana guma ninshoze byeshongora bwo kuba it's my talent twine bishop witu nakira kutugira ngo buri umuntu cyonje cyawe kirhanga yakwiri wachikoze skoro botachikoze iso kiryo mu nsomo ko rufa wahiko mu gura ryakubuza atiwo ko ryo munyamakuru kana kuje ngo gumushyeho abantu banje ebiru kufo munsi bamanye batatomera cyakuzubire koze se cyonce cyo niki hatkuwa otinkati n'abantu ngo nakuntera amahembe so akubuza ati ecyo mayisa toranya sigire so ruhanga ruho kuturwanara kandi natumanya so ahagataho nagumanishoze byeshongoro mbigumiza because it is my talent nyowe am accountant by profession kashoma bi accounts konka talent yo kweshongone ndiyo mumagara nicyo ntakarijera kweshongora so nagumanishoza ncyo kurebera abantu mbajyango ebyeshongoro byanje bikatambura Munonga byahikahare nyowe tubarkumanya abo ko banyonka tanduko kweshongora ntarukumangwa musente ngatandika kweshongora kugira ngo mpereze mukama ndukuhereza mukama ndukubura nkani nyendanye shongwe byeshongoro mbuhurire nka radio ninga abantu kuturabe turyo mu kivuro nkeki mission nkeji babitere abantu ndebe bona bazo mu mbabazi abo kuba owanyispire nje kweshongora ka fiber shaba akaine cyeshongwe cyaje ngo ureba rye harwigina yeta iguraho rwigiye satahema na peace mbabazi aine cyeshongwe kugira ngo bwanyuma yo busasa ari abaho businge abantu abo babiri nibo banyinspire nje kweshongora nikakundo kweshongora so naguma zamumpora ninyeshongora nimpereza mukamantyo ebye kwiruka ngo ninenda sente ningaki ebyo nkanta kumangu no kuba mubirumo so kunarebe nazo mukushoma nazo mubyamaka kandi na nyino no murumo byambakari music naguma ninshohoza neyetambuza ukusyo bunahereze byo kushoma kandi nkasetoringa background yona ikabaje nkajya kangaruke
nkuratere ekigambo kya mukama so hati ndho okukuratira ebyeshongoro message negenda hati niyenda kugikuratira abantu bakamanya okushohoza message egyo noha kandi kongera kubahumuriza nano mu makanisa ninza yumburure ekigambo kya mukama bamanye ngu this world is not our home, just we are passing by. Enseji tiyitimwe abantu mwe bakutureba turumu akire kake tuzakurgamu mbwenu tuzakurgamu tuta kandi no kwenda kuhumuriza aba bari kureba nkabayehwira amasiko ariho kuboryo ko ari kuraba nko mumbera ningore nkayi wakurire ohurira wayeho amasiko no kubahumuriza kugira ngo oteho amasiko rango bakanje nakomanya rango tarikirizo kafero munda yanyu ko kiryo umwana rango tarikirizo kafa waheze kuzarwa wahikoto munsi aine reason nabwo ncyo kiro nobwo rabiro munda abagiga bize bagenda betinese abategeke bagenda ababurikika bagenda konkiwo kiroho oyino mwisyo no iha kibanzo cya kibanzo takazaga drip irigwarera hango ryo ragiremo no mbusenta bwo wanyu kiyayo panado kandi harwa baryo marwara bahanikira amaguru so ebyeshongoro nkebyo nebyo kuboreka ngo buzumazi marhangana tumwe nebyo nebituru kureba rohangana bana bireba so ati enjiri nkejo niyo ncyo tukubateraho kugira ngo tubahumurize kandi umwongere kumanya ngo rohangana bamanya kandi kindi tongere kuboreka ngo omunsi omutwena twingana owaine masters owaine diploma owatora shomere oboryo mugiga oboryo mworo we are all equal before God no kwereza nebitinisa tukamanya ngo twena turi bamwe enjiri mbwenu ebyeshongore ebyo nkwatanise nabeshongozi batayibanje abanda bokuburira enjiri ntubasima abantu ahubwo gumana umuhorkereza kandi numufaho ninyenda kutwara umusho gwo kusima imwe aba press numukoro mu mugoma no munso ahabwo kuba nimo mukuretera abantu bashyikwa information ejo kunoja ngo tumba mutaruho tukabyeshongire tugumana byo mu makagito konka itwe tubishohoza imwe mutwaro mu rumo gwo kubisya abantu bahurire message ejo so ni mu kuburire njiri muri ababuruzi bengere kuba abantu betabo kuburire njiri mutarasigare nyuma abo kubimona mutwaro gwo kubanza mutakaja ngo aburuzi bengere nabeshongozi ninga bukomerero mu kituti ni mwe abatwara ubuvunanizwa bwo kureba ngo information ejo mwagiye mwagisya abantu ni mu muri ababuruzi bengere so ruhanga akibahero mu gisha so nagumiza muri impereza anti ruhanga okusya na hati kiro ni pereza kandi ngumiza munimbahereza imwe abaturikiriza mbwenu ruhanga nkamushaba kwereza abantu be kutaro kubahereza umwanya gumwe kwiyaho kubahereza barahamwe hona mbwenu mbere mu wike yahwire ebiro mushanje byo ko kwezo kwa mwenda 2022 nibwe na travelinga akanyikiriza kuza Rwanda ruhanga akanyikiriza yantuma Rwanda kuborera yekigambo cye omuzabura reshesho ngo kigira ngo nkabasibwa ki manyende muzona mbona kwimsa Yesu so Rwanda nkazayo ebiro mushanju ebiro 8 ebiro 9 ebiri 10 nibwe narugayo kandi ninsima ruhanga ahabo kuba akanyebembera yantyayoje kandi nahikayo nagamba hizina rye Aroche shongoro ni chakuzuruza munonge byeshongera bwo kubandi yo mwishongozi nicyo nageriye no mukweshongo Echeshongo kiyangu tindito shona nakache kugamba Yesu Kristo ko mujunu wanje so tindito shona nakache okugamba Yesu Kristo ko mujunu wanje mu ihangeri no mu mahanga gahero kumfikire Rwanda nayongera kuburira ikigambo cya mukama kandi abantu bayongera kugarikira mukama kandi abantu bayongera okujuna abo kwatubire turyo mu mwanya gwa kweta gahini omwanya ogwo nho omoyo rukwera ya yeshurire omoyo rukwera first nho yabandize kweshurura abantu ebyo kugamba hanga kagamba direct ukamanye cyari kumanyisa umwaka gwa 1935 so omwanya ogwo no mwanya gurukwera na wabo roho no reba ngo kisinisa cya mukama kiruho abo ko mwanya gwo hagire ikintu kibe cyakorerwaho urahanga nashuma yegambira direct so nabayo no bamanyangu tino muntu kushanga nakora kubimutayo mbweno gwo mwanya numwembire ndi okumara ubwiro bwo bwona ndukwereza mukama ahabwo kuba nho yanyesere kuza umwanya wo for the first time kuba nho nahereza omuru Rwanda pereze kumarebero 3 kandi ndukongera kushabira
no buhereza obuturi kwesya abantu kandi no kubashabara imwe abahurikiriza ninga abahagizi bitu ninga mwena abakurasi ba Kristo kugira ngo message yituragume twashohoza eyongere kubahumuriza no kubasyaho amani abo kuba ebyo shongora ebitkweshongora wotabandizo kachabara kikushohora kinamani kucyuru kushohora cyubasa kumurizo wacyura konka ko kubanza wachabara wacereza yaro mukama kucyukushohora uri kucyurira apfu no mugisha kandi cyumuhumuriza so noho mbire ndi kumarebere ebyo ndigereyo izo bari rwa mukaga nagaruko mu Uganda kandi keshongoro cyeshongoro izina rya mukama rikahimsi bwo mu Rwanda twashyireyo day 1 abanyarwanda bakamba kunda ibyeshongoro day 1 bakambe natubanze tuboreka karisha yitwa aba Uganda ibitaguru so nashohoza na yebeshongora Ninusima Omujuni twahereze nabaterayo Enzamba negamba ibyeshongoro ndyo nashongure first day bakashemererwa batagura so kutwahereze bakaba bagambara message in detail umurimo rwawe Rwanda bingi tubara kucenga na rujungu konka abanyankora bariyo nibingi even the bishop wenyine wa mwanya aba bishop abingi bakashomera mu Uganda kandi abamwe barga Uganda abahereza bingi n'aba Uganda abantu abingi abarukuri hano bamanya urinyankore rwitu so ko kuba no gamba kandi na message ebyeshongore bingi bumwe nigenda kushana na language yabo no bapikingamo so bakashemererwa izoberyo kandi na ebito abaze presentinga aha YouTube day 1 twabitireho ukakayo Rwanda bakwakiraje ninja twaza kwikiriza ibibuzo ibyo mwa kubuza muri kwenda kutanduka tandikiro Jack nanyenda kubuza okuwakire Rwanda ukashanga abantu music yawe nubagimanya ninga ukareba experience yiwashangire ukareba kushanga ibyeshongoro byawe bahururobwe ningo ukashanga abantu bari well informed about your music yabashyireyo kare no mano yeshongora music kutanga mu makamarungi so tinumanya ukake washanga music yakutangire kare mu Rwanda ningo kogitwire we bari Munonga bambe music yanje kashanga aba Rwanda no bagimanya bakano bagimanya na YouTube no ba followinga abo kwanko kunagamba nti Rwanda hariyo abanyankore bingi so nubareba TV channel ezakunu kandi na YouTube nwamba searching aho iby'abanyankore so nkashanga ibyeshongoro byanje byona no babumanya in fact kunashyira aha border ya Rwanda aba babire bantu no babanditse kunotsinga ukajangura Jack Bwemi so kunabendaga mayinarga munshanga aho bari kumanya so face bakambajima batakandebaga konke ibyeshongoro byona bari kumanya so konderaho nsasore Nibanyeta Beyazini once again omusitore yawe uri kutebeza watujangu music okija to serve God and to preach the word of God kandi twe abakufollowinga music ninga nabagire mu ntumangu ni business so tinkumanya obano basa kutangariza maho music ko kubuza ku performinga nyona ni nkwenda ninja ntijoburira abantu banje ninga ninja ntinyijonye shongorere we bari Munonga wande Brazil hati ko kunakugambera music wano gitahamu wizo yebembize sente to kwikaho rukuze wizo yizere orukugeta business it's not a business it's a service so music wija orukuza kuhereza mukama ruhangano wari kuburesinga yuwa music akakwereza mu ebyo rukwenda so nicyo kurebera wiza misho garya ahasente wakore kivuro mundu gumwe kikakushara norigamo hato rwo mu gospel manya uhinduka ngo hatu watera sekira ngo norabamo hatu no baba bakutera ayine gospel hati ibyo shongoro bibiri next month amanyazo msaki atera yobiri tayine buhamizo bwo kwatakumanya no wari kuhereza no konka ko rukwijana no manyoti ndyo kuhereza mukama with or without money I have come to serve God ruhangana kuhereza mani kandi akugabirira abantu ba mukama hibari tubarukena abo kubantu bajyangu itungo feza neza bunu wabyine kandi itungo nekitinisa byine mukama konka nabugabira abo abarukumwesiga so o music wije yebembize sente tokarabamo konka ko kutandiki wahereza mukama no basa kushita mugiro twonka rahanga
icyo cyeshongoro nkishehwise tinyine sente zo gukora video so ko kubori inkaho orono shabot kantine sente zo gukora video nkoreki no iza kubori inkaho ro muntu yakweta ati nyino mukoro gwanje ahikena agamba ne sente zuwota kuteka ngo nakwereza so wero hangana ati mu muhanda higutari konkatiwe kubane wayebembeze icyo tuzacinde kibuze Tuzacinde kibuze nyina kubuza just experience ya Rwanda. experience eyinashangire Rwanda so nkakayo abantu banyakiraje kandi yongera kumurikira na buri kimwe cyona abeshongozi abinashangireyo Rwanda bo okukira Munonga ni groups ngo ko rukureba kuno yabeshongozi aba bacyanga kuno yanore tuzine Munonga mu Adventist churches so bo bine kwaya no shanga kwa area y'abantu nkamakunyana area y'abantu nkabangahi so bakashemererwa Munonga kureba ibyeshongore babenu barebo mukama wabyo direct kandi abantu ba Rwanda no batereze kitini sanka abanya Uganda bwo kubana bamanya nk'utkunda mukama ntereza mukama most especially abeshongozi ibyeshongoro byitunu babikunda Jackie omazire obwire no eshongora konka no shobire utakeshongorireho as music ne basa kuba yo yatambwira yagiro mahanga gandi konko utakeshongorireho mahanga gandi mwene kurugirira ecyorebiro mu Rwanda no hororo mutima nukugira ngo obase kuyongera na za Tanzania na za nkahizo no obase kuzayo ningano wano jote kindebira Rwanda pana tingarika kushohora ihanga ryanje obare bambe hati no manyangu aruho nkabahereza woryo mbuhereza no icyo mu kanisa mu protestant no basa kutuma nko mwanya kiko shange tubine rutoke tubine ki just haruho akajuka kwasiza konka wawikirize kwereza mukama notekwa kwemera ugumehwa abo kubo kikiza kwereza ntamaza mukama ahize ruhona so ndukuzagarka mu industry hati omufeze je ya kabiri so nkaraganisa kwereza mukama kandi nikiriza ngo antumehona hari kwenda so I'm ready to serve God everywhere obamkayo nkasiba kwe obankarara kwe konkanye no kumuhereza omuribyona abo kuba no mu Uganda omu nkahereza amakanisa chance tinku charginga sente makanisa nebiterane nebyivoro you only provide transport erukunyiha hundu kubandi ekamsi omwanya ogwe full stop ahasagara nkabura ikigambo cya mukama ikibuze ki amen amustoine kibuze yani ayitekanza Jackie ni teka cye yayinire ba fans beye umyaka gikwije bireshatena baize barabakushabana show na concert teka cye yayine Jackie ya teka yinyinira abantu banje no abantu abarku kuratara message yanje kurabirombye shongoro teka no yo kugira ngo ndo nyenda kubanza kurenga foundation yo kubahereza kandi yotinde mu byo kwiruka mu bya concerts nincakureba n'umunsi nica messages za WhatsApp wa YouTube nanka na Facebook mwenda concert omutuma gwanje nyo kinturanga atakakitira mutingu kikwa omubiteka teko byanje no mind yanje tarmu concert imbere tekabire mu mbwenu hati ninyenda kubanza kuburira kigambo rero kundaze kubeto mu concert manye concert eyinataho nemanyisaki nyenda mbanze mburire kigambo mu cyurire kibako mutuma mworobe mugarukane mwegarukemu mukundane rero tubone kuzombya concert ebare Munonga Mrs Jackie Bwemi wakwanyo ni manyanku kuzakura
music yawe ngatandika kugihurira ari twegarukemu kandi bari yoruka kwataye Munonga ni manyisa mwene cyeshongoro abareba TV zone ziri aha ningashibanywana banje ba promoter batahi banje nabakira Jackie nani nyenda kubuza obubuzo bucyo ngatubinje Munonga kandi impamvu noza kuvugarukamo ni indango mbi wano ushobora byo naguma no buzabuza abantu ngatu washobora ukogezera mu dine y'abakristo n'abakristayo akwanyondo plano witu na nyendo y'umukristayo hinkumanya abantu bashobore chache yiwabo rumu n'abacwanga n'abasalamu n'abakristo n'abakristayo ekeri chache chejo hati ngoku nyowe ndiyo mukristayo I'm a Protestant by religion. Konkani mpereza abantu bamukama bona ahibari. Oriyo mukristayo, oriyo muchanga, oriyo musalamu. By the way, for your own information, edini nezo munsomo. Nito twazeterireho twayecwanyagwiro ryo musalamu, ryo muchanga, ryo muchanga. Konka twena turyo muntu omwe mishoga mukama kandi nitugenda turyo muntu omwe no obogendo jure bushoboba kuzura bakora konka twena turyo muntu omwe mishoga mukama so konka ahina benjire n'abakristayo omwanya ogo niyo cathedral ya East African countries nkadayosisi mbwene East African countries all Protestants niyo umwanya gwabo ahibari kweterana yeri kubagita bona all East African countries. Yeah. Ekine cyane nyenda kubuzaho nyoni imangu de umucaci nyoni nawo murumo gw'amanda parana wo buriso bwo witohe nyine hinkuzarwa parana wo buriso bwe mbere ko nakubasa kubana nyenda ngo zo kuhereza enjira ha burisa bwo wanje nimbasa koranta nimbasa ko nobasa ko ine manager ninga just manager niyo ko managinga buri cyumwe cyone kindi ko akubasa kuba umuntu arikwenda kupanyisa nka mbaga ninga ha mikoro ninga ashozi oyine manager icyo tinakimanya tinkumana cyo kishoboreho nkabareba TV zone kandi nanabagize bo bahura ati niwo manager wanje n'uruhanga nuwa kumanaginga byanje then hati nyine promoter nyino muntu uri kunyambaho umutambuza music yanje burahamwe hona no kwatagana na naba press abintaru kabo kwa nyine mirimo minje yindi gukora tinkabasa kuzo music burahamwe hona karebeka ngo abantu nabisyohereza konka nyine promoter kandi ubar kweta DM Swaga Ronald erizina za nyunkandi yanje n'umukutandaka amutwire Ronald bueno izina Swaga ndintegana sandi ndisanko munda okache so ni mweta DM Ronald DM Swaga ni manyango Swaga tumaisa Swaga ni njari nge kintu just ngujango byo murokore konka kandi ejemere mayitu no boine business name just ni mango business name yogo bamweta Swaga so ekine cyane ngenda kubuzaho iwe nkiwe omu Western Uganda ni mango ryo mbeshongo z'ababanze kweshongora mbeno doine ntekateka kiya beshongo z'abandi abakirye nyima bahansa batakamanyirwe ninga sinoreba no ho muntu wakubasa kuba ine ntaranta yo mwoyo gwarahanga ni manyisa mbwe no mutuma gwaranga ninyo gukubasa kuja kuburire kigambo cenjiri kuwa kubasa kwa wabire ngo mukadi wazo tinje basa kutambura utkonkogu nabasa kuja ku repressing umwanya gwanje ogo gundu ko kweshongora ninga sushanganiza kuhereza kigambo cyarahanga aho kwantu gumera abantu binje kushanga ngo nayo shongora kandi ukashanga nahereza arahanga abantu abinje nabaremwe kintecho mwe niyo kachikorota kushanga kiri kitiyo kandi ukashanga ngo ninga shenyima no basa kuba no manyi utkonka kandi ubwo nasa kuba nazo mu mwanya gwanje namara kugira ngo nagire mu mana gawe kuru bo bari Munonga ati omukwereza mukama tokagira oti Ronald ninga Amosi nuwari nzo mbigire no basa kuba reverend ningo pastor ningo bishop konko mukaya we habure mu mwana wabanangwa no mukebezo wekanisa ahabwe nshonga buryo omwe akija we ko munsomo kandi aryargamuko kandi uryo mwe ine hange cyonce cya muhire na talent ya muhire wahabera hatari hakwawe notekwa kurimo kandi no basa kugira oti nankanu waranzo mbije konka we no rahangana mango go muntu nobwere na yeshongora gospel temur magara erya hamunwa gospel temur magara emurya hamunwa waryo business kwari karwa gataje cyamukona muti haryargo so hati ebyaruhanga byo nibyekora kandi umukwereza mukama nje kina taraho kuraha wa echo kubanza cyabyona wabanonda kutandika kweshonga ni waryo mweshongozo ryo kwa gospel
ekikuru no kurebuka ngu wajunwa wayetisa kandi waguma no yesiga mukama n'amagara gawe gona. Okay, kamarirana naka injangu echo twachikurra abo kona bagira ngu obuherezo bo bwarahanga bwene kiconjo cyo muntu kibakiri ya mutuma gwawe akanke bwambe bwagambira aha n'abahurutiza n'abarebe ba TV omazima genye nareba ngu oyina connection narahanga. Ekira ngenda kubuza kimwe nakubuza ho kunakuba nimbasa kuba ngenda kutwara nkaburisa bwo witu ukaza kuhereza ikigambo cya rahanga nimbasa kukoranta kunakubasa kuba bundi nyondi yo mworoti nyine na transport yono wasa kweteka mu transport hikamwanya ogwe ohereza abantu ikigambo cya rahanga shobora abantu. At even Bible na jang faith without action is dead. Tokwasa kushanga umuntu ari yaho amazerebero natakarira buzirwe cyo kurya utemba bazikumara mbabaza nazo sinayizo kukoma. So hati hinduka cyajinga sente nko mu mbaga yeri kanasa konka kandi ke kanasa itakwasa kuroizinga transport yo kunya hinduka kikaha mwanyogo ncyancyo manyisa ngo buherezo bwete kubwetenga babwakurema kandi abamajenyu bovu kose bino kushashara abo kuba abantu baheza kurya bona basitamiye mu kidara buryo mwaryo mbusinge bwe yoryaho no bashemeza nogera wade no burengiri konka kandi in fact amajenyi Nichurunji Munonga bwo kuba twasizaho burdini yona umusiramu naroho mucyanga naroho munyakaturike naroho bwomwe naro aza kutura tor byo magagenze geranga rya tuno izikwe mbagana kai watahire uriyo mweshongoza kajya ngutwegarike toracyurire ukakora iki. So je kakubuza kabuzo kamakonga nyondo kumarira narabana barecyo mugisaba kubuze kwaciro mu Rwanda omwe tino yo mweshongozi wahurire waje tkunka kando gumweshongozi ninga shabo bari yo mukare cyomwe ukajo tkunga mazima nangwa rahanga kayacikiza nkakora nawo nkakakora bo. Hati kora bo by the way nekintu kiruku ekinta kundo magara ganje nyonka je umuntu kwera abo kubebe bintu byakora be kinku bitinera wota kumanya mind yo muntu orono kweshongora nawe mind ye ne reading achi ombere byaza gukora tamu abo kuba nayishongora niwe hataceshongora acaho emyaka 2 bakatandika kushango myanya etashemekwa noza munko muhereza wa mukama nikibancho manyisa ngo nanye ni nubanguredinga omuguredejo abo kwanu bamangu twena turi bamwe so mbwene mbinte ukwate ebintu byakora bone mbigenda ho to kubikunda nimbigenda ho mpo aha bwo kuba byo mwana yeto muringo gwe hata nakugira ngo nyondi yo muntu orikwehandikira music yanje nakugihandika nimbanza nsiba kumara nka wiki naheza kusiba nzo mwanya gweherire nshoma biburi omucheka oyindi kwenda kushohoza kandi ndeba no bujuruzi bw'abantu gato kungira uko mbiterane babe mbaha testimonies so testimonies abantu ezo numwenda ku information eri kuza kuhumuriza abantu kugira ngo nashoze cyesho ngo kireke gamba ari nyenyenka niyo wachura shuwarorebe ngo mbera yorumu ndoho ninkugambaho so kikuhumurize mbwene nimbantire mo bwire bwinji kuza kwika kushoze cyesho ngo recyo kiciro kushohora hati nicyo cyo kurebera ecyesho ngo cyasa kuzo mu field kimare n'imyaka 10 kokana kitera to je ngushogize nyumwazi abo kuba ncyacu mwamani hati ogo muntu wareta ngo ushohoze nawe mbata kumucenga namanaga murumu. Okay, abarebe ba TV ningashi banywano banje amazina ni promotamos subscribers promotamos ndiana promotamos NKORE MEDIA ekintora cy'utambuza mu Kiga TV Western Uganda Media mashweko buzaje batugende turuga ndakubuza jake iyo nkiwe abantu abarukukunda kwishongere byeshongere bedine nkiwe konka bakira ba upcoming nibo barukwija tubakatungire ba promoter tubakatungire kinangwa n'ubundi no kushaba tubakafutahire muje iyo nkiyo kabiri no bahaburaki kandi ikindi kibuzo cya kabiri abantu abakufollowinga nkiyo hati yo binire nice cyo binire icyo rukujyo tada abantu banje nienda kubongerera hweki hati in fact imwe abarukutandika kuzo music industry aba barukwisha incoming artists wa upcoming or incoming so iyo mwabarukutaho music industry na Munonga yebirebi ecyo kubanza ni cyakwa advisinga ngo wo ryo mwana wishomero ryo mwishomero ubanza shomoheza ninga waware murwo kushoma banzo gerebye mukone biwayege bindi
ogero murumo gunda harubaje kori izo music industry ori niyo yesigire yonka kuba niyo yakubisa hweka kurisaho dorahike yorukuza kora atandiko ryo wa gospel no iza kuhendero takumanya na hori nasashura na ikurema na gospel ne kurema no hendero tine hori so music nenda supporting activity ndijo harubazo ogero gundo murumo guwabo yine ningo giro business ndijo harubazo dere ku supporting omukwimusya music yawe so abaru kutandika mubanze mugere emirimo ndijo yimwakora kora abe watandikire nobwo wara tehonko kivura nke oka kikakushara ko kuboyine aho rukwihe sente zo kubasa kubisa to kubasa kurekura nogumizamu kandi ekindi ko rukwijo tine sente music otine other supporting income mu rubajo njo kushangana umutomera abarukwiza mu music abasya noja kutomera promoter owota kuchenga munoronda manager oronde otomere manager akubere problem so nyoni bajamu na Munonga ladies abishi no bahendera batashyira nyibarukuzi mukamana bishe special no mutomera emperor ko hendero rwire sirimo takashi oyizire kuburenjiri ohendero rwire sirimo takashire ho rukuza oyizire kuburenjiri ohendera oyire yabarongo oyizire kuburenjiri so mubanze muronde mirimo mu rubaju ku supporting obuhereza bwanyu mweteke musente mureke kuronda aba manager kuza kubata musente rero kubavuga ayo barikwenda kuba ntomba babatoza manager nasa kujya ati week kwija ntuza 40 kumara yo wiki kandi no wafutire musente no iza kura terekeragere cyo kuyakugambira konka ko kuboyine sente zo kwasa kwetamo no ye support kandi kindu no kugendera pesi yawe reka kwiruka rahanga hatakenzere ngo hike tokahikayo rahanga no wakwimusya abantu akabata iguru kandi akabagariza hansi ebe byashana jakiri na yeshongwire nkahinanye niteko kuzaye jana kuri yano bamanyana aha rohango gwiro gwo kuburukwika nakwimusya kandi gwabutakashikire takwimusya ekibuzo cya kabiri cyane kigira ngo abantu banje nibahereza butumwaki abahereza bitu ninga barukuforonga music yanje nicyo tukutera we mukutu ya YouTube namba zitu za WhatsApp ntuzitaho in case of any problem wareba ngo no supporting music ya Jackie no musupporting habwa enjwara no musupporting habwa message ryo mbyeshongoro ko reba ya branching atandika kureta ebyeshongoro byo kwerana nyoti nkuna ko shongwa byeshongo byo kwerana abo ko banipereza mukama nincha kushohoza message yo kumuriza no kugarza abantu arahanga wareba naenda kudivertinga nazo munanga oyinorsa rwo kuteka message nka WhatsApp njo twonkajya hati wargamaramu ninga no sakuta WhatsApp je twonkati je kenjwara wahindura nicyo tukubatera aho tukaguma tubitamu kugira ngo gume no shizuma umuntu wo kuforowinga ninga umuhereza wawe tiyarugambura mwabwo kuba nimo mwamutatugambire nshobe zitu muryabuze urwo misho gamukamo arya kubuza twabe no supporting Jackie ahubwo cyo wamwikiriza reka mubuze kinabiyazina buze cyo nanye ndakubuza Jackie nareba okurugiro ko wanoshobora uri ngoro koreka ngo muntu yana yeshongora gospel nkazo kuwagamba nshonga ya collabos kugira ngo tokujya kuzejumbira Munonga inshonga yiwahereza wabo riyo mweshongozi wa gospel nicukakataho kugira ngo wano yeshongora gospel bishongoro bye dini ni wogire dini mpaka no muntu wabano yeshongora twegarekemo makagitu ni wo makaga unicukakataho mpaka kuboyegarekemo ninga iwe nohereza no burura abantu do as I say notaza hidu omuhereza mulungi warahango sheme kuborye example to others no baso tagambira abantu mwegarukemu iwe vero namabere ngagenda hero no baso tagambira abantu mwegarukemu iyo wenke ibyo kora no toyegarikire mu iyo wenka janki manyisa ngo message yo rukohereza abantu iyo wenka tekurumu ngweno you are in business webare Munonga Jackie ekibuzo kinkwinire ntubasha kuba on behalf of your fans and your supporters okutugambira umusitore watugambira katandikane karundi ki twegarukemu aho gwagati ntumanya aho Enzamba. That was the first phase, I think. Kokuwaja now you're back in the second phase and you're serious nibyeshongoro cye byoyine bitwakubasa kutahwamisho ebitwine kurikiza ebisi echa muheru ndikumarira ni chamachi choyine ekitumire wa maintaining omutindo kurugo ozo music kuseje sha hostamira kambanze necho ikiwaheruka icyama no kujunwa ukesigaye sunko mujunu wawe ukamuhebya we byona rero no kagumiza mu music
amen ecya kabiri ebyeshongoro ebihererukire turukuzo mu corona akaruho icyeshongoro cy'inabenyeshongoro kugira ngo enzamba negamba mugume mwetekatekere in fact turhangana gambiro mu bantu icyeshongoro cyo nkacishoza ntama corona rimuneta hamwe konka message yacyo yona ekijura muje arumpatira kugira ngo otakajiro tinyencha kare wamanya ngo bwashesha butarufe yahateye shuje nubuza kwira no genda so abantu kabagenzero mu corona so enzamba negamba kikazaho mu corona kandi kuyabaneho munateko gumananya nanye ngumeni kugira ngo tugume hina mukama ruhangana gumeni mwene hatareke shongwe kugira ngo Tikwebiriguma Debirasaji wambe Tikwebiriguma ebyansi nibinduka abanyani banje namwe nutinchiyomba tinchirwana nasi bikwasize Yesu abo murinzi wanje tishonga noreba kabicerirwe tishonga ukazarwa mukarukushaki tishonga orabira mu bugumire bita ibyansi nibinduka Tikwebiriguma manye cyorye rizoba cyori banye cyakare mbwena mu mitarize yawe mwana hinduraho wow tereze kindi den eki kirikare ntati nkijyangu Ninusima Omujuni Tachano wasakutama kapera Ninusima Omujuni kuwa kanyoza wanyizuza moyo wawe kandi wape migisha bwenu kambe shuro yawe yamiziga magara agapini ntitiramu Yomushana na nyakiro mwe bari munonga abantu batureba kandi by the way cyongoro byanje wabano byenda byona from A to Z na nebikiri kuyija kwa hine bintu bonija kureta na samon zanje kunkujana imburo makanisa no bishanga ha YouTube typinga Bwemi Mugabe aha YouTube channel yanje ni yejo kandi byona nuhora bishange ningano wasa ku message ngera aha WhatsApp 0705 883933 0 mushanju 05 98 39 3 ningo tere 0 mushanju mukaga igana shanju na mukaga igana shanju nina tayari nono gamba na Bwemi ningo za Facebook typing Facebook mu kutogwa Bwemi nagwe byo nano iza kubishangayo bita hasigara Nibankunda Munonga ningano wasa kuterra promoter wanje oba kweta DM DM shaga enamba yawe nuwogwe namba ye aje 05 hati nyonka promoter wa Ninusima mwe na ba media mwebare kandi media mwari presenting ekintu cy'amanu Western Uganda yona twine Amos DJ Amos na kwasaganya rakaya kwasaganya side ejo yona sinjiro yona kandi twine mu kiga UBC turikiriya twine go Councilors Voice na Western UG mwe bari munonga mazima konaringa invitation yanje kandi mukakunda omweshongozi Bwemi no mweshongozi murungi abamwe ninturani mbagambira abamwe mundi babura kukicenga ninga bamwe bakicenga konka n'umweshongozi murungi munonga kwa ara YouTube yo mu mwaka gumwe basize kurebwa abantu emitwaro anana mushanju almost just 1 year akaya burgire rya YouTube ngune rya stani konka musasire hati ari modern kandi ari steady akija yaje na stani na yajirebire yamangu internet steady konka mwe bari munonga kumuhagira mwe bari kumufollowinga kandi mwongere kumwejo nisa abeshongorero mu mabaga abeshongorere buri hamwe ho na mashacha bakorere ahandi ruhangaho mugisha enamba yanje ni 0 52 mwe na 0 ziremwe kandi aho rarebe interview 0 52 mwe na 0 ziremwe kandi aho rarebe interview AG goba Western Media owa DJ Amos owa Mukiga TV Ankole Media oguwe na nana basa kuhisari Jackie ahandi mwe bari munonga mwe bari kutukwasa kandi